Transseluler menjual segala macam bentuk aksesoris HP terlengkap di Banda Aceh, seperti iPhone, Oppo, Asus, Xiaomi, Sony Xperia, Huawei, Advent, Lenovo, BlackBerry, Microsoft, iCherry, Evercross, Smartfren, handsfree, charger, casing, memori, anti gores kaca, glass 3, powerbank, baterai portable power, dan lain-lain. Kunjungi kami, Transseluler, yang beralamat di Jalan Panglima Polim nomor 101 Penayung, Banda Aceh. Telepon 0852 9628 3333. Transseluler, kami siap melayani Anda. Tak jaga hati wahai erakan, tak jaga iman sabelam dada, tak jaga hudeh ingat ke Tuhan, tak jaga rakan Islam mulia, tak jaga nangro syariat Islam dem kelebihan takalan nyata, tak jaga adat warengan kaum, tak jaga hukum lagi dalam agama. Kata-kata ja ada lon sayang kedebak Tuhan han bisa tinggal lon si dalam kesedihan putu harapan karam lam dada doa lon iring ke dinda sayang lam taman surga. Mampai kamu kawan. Mampai pengen apa? Lon takut calo layu han kemau, han lupa jemerang binai kuala, takut lon patah kayu bincala, mengambang-ambang lam laut raya. Kata lon tinggal lam Nusa Dua, sabadi sampai lun kisah ngan cita-cita sajan ulun bang demi bahagia tanya bandua ngan cita-cita sajan ulun bang demi bahagia getanya dua bena leraku begata gunda kaulun kebang layak ke ija sundusen senalen surga dua kegata ketanda cinta nun baku gata ketanda cinta lun takut jalo layu han kemau, han lepas jemerang binai kuala, takut lun patah kayu bincala, mengambang-ambang lam laut raya. Gata lun tinggal lam Nusa Dua, sabadi sabah sampai lun kisah ngan cita-cita sajan ulun demi bahagia getanya dua ngan cita-cita sajan ulun bang demi bahagia
tanda cinta. Ija sundusen senalen surga nun baka gata ketanda cinta nun baka gata ketanda cinta nun baka gata ketanda cinta. Lemah kok. Pak. Kah lagi dekat acting ke Pak.